Kedamtang pai ni pai krichok siarni APCC President Gaurav Gogoi lapen KDCC amaipu XEM rataning tietum kohoralong eco-sensitive zone angkang pakam thu nangji pu penajok kajuranga ari kedo karbi pencenglok kaprek ka khai tum anta thur joksi hithi irui susi kachesong pardun pon rondo bangso kachesong kedeng ponang koke kedamtang ningkan kia paprang Congress kachari hut pen eco-sensitive zone lapen Tiger Reserve kedeng dun derajok non pu anta kisung kachetong nang anparta karbiang long arat jasmet baguri alom kaching thur amu kedeng long le rit lapen rit ke pan long le penajok Son Surya ke song chetong nang lo. Lasi non Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ajok Supreme Court along eco-sensitive zone ki parlut tang anta pajum chunang ji ki pu ahutsi radatum kachidon dun pen kachisong ahir do jot pen dengpon. Pinibang so kachesong kedeng ponahut XEM Benting Terang, ASDC Songja Rajan Hanse, TVDC Chairman Divinson Terang and Parta, Ketegi atum Chetong Dunsi, Lamte Jai. Silam 10 kilometer extension, eco-sensitive zone, Salam Kilo. Pinangan leaders from Taglong, non Kiva, Tommy Kilson, Gaurav Gogoyason, Lapeka Prega leaders from Son Alang Tumbake, Najaronga. Abangke 10 kilometer kali 10 kilometer batsi ikosan dun nangne lasolam lasi ni tumdak upi posi pini dak do mapte ning duk cepaklang upi posi ning duk cepaklang loplong te reserve laso reserve ni tum atha kisung awe jitu ki do tang an ala solong reserve ni tum KNP letum hang ka kasik sakabe hadak padowena sita da extended 10 km kolong bangke already letum along Assam Solkar Chief Minister alang listame pulo kilometer Cape and Port kilometer sinangwan people already alang statement telo laso statement long bani tum chidon lo sita mehala rotoning ti lapen Gaurav Gogoi alang tumbangke dakta lam chokelang pabat tunang lang letum dak along bangke danger fit daga do tumke athe ecosystem zone pulong te dakke non development zone pulo te koson si dak ni tum lak almu do dak kajaronga abdong mane Bangso eco-sensitive zone kedok pen ajok pavidet politik kopi pia kisungan parta bogori arat atum kisung alam pirangki atum karjo hut nangkithan pon alam de arju iklona Nili ke kaning jai te sida sening jai posine le pini jitu la ajidon lu an same alang li tum ke aputa long budam telang sine li budam ni pilo aputa long budam telang te kajeronga lo jitu itu tang karbia atu sine dolo lapen wangu baguri nang dolo baguri pu silim khalom si dolo pini silim khale damji ali chodamida ali wangi ka permission en mai baguri long pini mane ali dam tim le permission en mai kuki bolo la ke belum te alang ditung dak la kajing long la jitu luar baguri soceng den ka arat mata la song taksi so dorde ji bu salang tu ni halo alang tung la dak pen plung la ji ha ilong dapung borpu hapuna sido nam nang ko ilong box sido nam ko kai ki kai da plane ala ado do do ilong sido nam ko kai ke da la ke matha tung si ini la son alang tung kaning jen kopi pas ini lo la hello athe pi lam la sini lidak pen tu lo rotonin ti along demand tu kisapo do bang do da dak pen da la mo dan nang do nang tum do ko kai nane long ne do yene sinang tum ka support do nane difu do ko kai nane veska bilong do ko kai nane Delhi Mumbai do ko kai la so bo selang do bal rotonin ti sa melang tame tak pen tu no tamu la penda ka tumban jitu dual baguri la pen suteng da jitu kajerwa rai do tumba alang li kona lo long le thik pi do ma la ne alang ke long le thik pi do ma long le theng klang ko pula pui ko ve bi thi pen cheng lok jang phong a ve jang phong pen cheng lok don ki do tang teng kona ne lang li ki ke tang ki som tang do lo ma la le alang ka ning je da Dolamara Pen Thompson Terang report KTV News